Moilan aside kawang yang salam awang ne pong atam na awang bang ngau mak ma tuman bai NPCC kaye paikalak Lok Sabha election vote an lak chiang ma yoye mongbu mai bu kada liang vote phalak ching ne ating ba kada au hingo ida phalak ching ne NPCC grand election modman iman kaye naka Christian kada landa apel ne meng bungau moilanda chai tam na ano yilak ba tini bu Sender Korman iman kaye ating lak puya phanma ana mongham puya phanma te Taiwan de Christian hay Muslim landa yi sibu aneo ating lak puya phanda effect ne mengbu ngobu chingne NPCC kaye naka Christian kat landa yoi mongbu candidate pa da ane maibu ka da le yang choose ne meng yang wot phalak chingne NPCC kaye Christian kat landa epel ne mengbu ngau awang na do chai dam na yi sibu bang ngau mak ma tuman pai RPP iman kaye tini bu state government landa criticize ne meng yang ngobu china mon bai nakalan CME kaye speech ne meng bu naka IDD dia to yema lak mongham bu ya phanda au bio effect ne yemeng lak se ngobu chayang iman ne RPP lan ibua dima bom ko ha mai ti ngobu hato lakatembu tifikan sushime by election me vote Sunday ni counting ne mengbu Father's Day Mother's Day Good Friday Easter Sunday atu ching me effect ne mengbu da hango yingo bu ching ne RPP lan ne tini bu state government lan de criticize ne meng yang ngau bu ngau to chai dum na ana ekamba news me tuman by minister Jacob Chumumi e kai yen view ka da lan de paigalak Lok Sabha election me vote mai phalak ching ne abstain na yemeng lak ching ne se ye ebel ne mengbu ngoyang gi e buwa vote mai phalak ano election phaime hangi demand nengo FND aneo alam lini development lini khongembu samai selang dialog chingne se ien view katalande paikalak Lok Sabha election me ien view katalane wot mai phalak chingna se apel ne mengpu ngau hatau ekampa news me chaidam na ngau hatau malak nang chaibu laibu moilan sei de kawang moi manfa